салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. дар аввали видео мехоҳам гуфтам, дӯстони азиз, касе мехоҳад спонсор шудан дар конкурси мо, конкурс дар канали арзанда кардани ҳастем, мо дуюмаша гӯем ва аллакай хела спонсор ҷамъ шудагааст, танҳо камтари дигар спонсор лозим аст. Тамом касе мехоҳад масалан тамошобинони худа зиёд кардан, просмотрои видео зиёд кардан, ҳатман дар комментария нависед. ман рақамҳои ватсапам метиҳам ки бо ҳам суҳбат мешавем. ва ҳозир ман вай рафтестам падаркоҳоя бурда роӣ кардан дар кор. ҳамин рӯз гуфтам бурдатиям ҳамаша ва ҳам бо кӯчада кор доштам, барои ҳамин хотир якбора падаркоям бурда супорам гуфтам. ҳозир сиёвуша шавҳарам бурда очиам додистан ва ман бошад ждат кардаштиям кай биёян пеши бозор бурда мефурорам, ман маршрутка кати худам мерам, шавҳарам бошад корои худшон кати меран. берун аллакай борон майда задестай, рости гап хавотир ки ман худи хуҷан рафтанам дар кора. микрофон наконец-то омад, барои ҳамин хуҷан рафта микрофона гирифтан дар кор. борон илоҳим сахт нашавад, борон сахт назанад, гуфтам ки барое ки маршрутка кати мери мефурӯи бо всё-равно пиёда рафтан дар кор ису тар нашавем гуфтам. ана михол дӯстони азизу гиромӣ, соат аллакай 11 шудестай, ман рости гап обед тайёр накардам имрӯз. ва шавҳарам шудам гӯем, шавҳарам гуфтанд ки не, ман ҳозир 5 минута краска карда мешам, баъд каса мебарем, сиёвуша мемонем, баъд шумо мерем, сиёвуша пеши манда намонед, гуфта намемонад краска кардан, гуфта барои ҳамин хотир ман низ ждат карда шудам ки кай шавҳарам краска карда мешад, ки беҳад дер шуд, соат мана 11 шуда калакай. хубтараш ки вай мекардам, хубтараш ки сиёвуша гуворода баста мерафтам, меомадам уже алакай гӯем обедам тайёр мекардам ки не нашуд. ман алакай шавҳарам омадистан, ҳозир пеши бозор бурда мана мефурорану ва ман худам мерам майда. дӯстони азизу гиромӣ, ман бозори панҷшанбе омадам. инҷаам вай ҳаво хайрат наст, борон назад, шамол нест, саҳри беҳад хунук буд. ман наконец-то микрофона гирифтам. ҳозир медурам ҳамон крем мехарам, барое ки рӯзи шанбе мехоҳам торт пазам, торти медавик. ҳамон крем дина шавҳарам гирифтан, лекин кама как буда, кам гирифтан, дига магазин надромадиям. дӯстони азизу гиромӣ, ман аллакай омадам хона, шавҳарам низ омадиян, сиёвуша наовардиян, сиёвуш хоб буда, момош намондиян, гуфтиян ки хоб ай хобаш хезад баъд мегирен. ва ман чӣ гирифтам бо ай бозор, мана хеле чизо маракада гирифта будам, беҳад бамазза буд, ҳамада маъқул шуд, бо гирифтам. ва ина шарт нест нишон додан. асал барои торти медовик, қаймоқ барои шавҳарам ва инаш бошад йогурт барои нилуфар, сиёвушкати ва манин крем бо 10 сомони дигада гирифтам. кремша бинед чӣ хел сахти хушрӯам, хел нафс 10 сомонда харидам. боз инҷода мана икра шумша уже гарм шуда, икра гарм кардистам, обед нест, барои икра гарм кардистам. хуб дӯстони азиз, чӣ гап шуд гӯен бозорда? ман ҳама вақт як ҷо айн крем мехаридам. дина шавҳарам рафтиян, неки кам будай, кам гирифта овардан, барои торт ман гуфтам намерасад. ва имрӯз ҳам хел бозори панҷшанбе дуромадам, крем гирифтам якбора. ҳамон магазин дуромадам ки гуфтанд ки мо крем тамом шудаги полистин надорем дигар. баъд гуфтанд ки болотар равен ҳастай. бо як магазини дига буд, унҷо дуромадум. гуфтум ки ҳам хали крем дорем, гуфтанд ки ҳо дорем, чанд сум, ҳамқа гуфт
بعد گفتم که خیلی تین 10 سوم تین گفتم و بعد گفت که وای طرف گیرین بعد بینم که همون سطیلو زمین دا موندگی با کرشکا نداره هم خیلی بالا من هم خیلی سطیل موندگی زمین دا هم خیلی بالاش یک سالفان پارسایی که وای سالفان уже полностью خیلی وای شدگی کشوده شدگی روش вообще محکم نه روش و هم خیلی روی همون کرم هم خیلی قاق شده زرد شدگی وای نمیدونم چند ایستادگی هم خیلی معلوم که خیلی چند پنگش معلوم نه که معلوم که وای چند روز هم خیلی ایستادگی روش قاق شده علاقه و من گفتم که اکو این روی قاق شدگیش یک طرف کنین گفتم ای تگشت یعنی گفتم یه قاق شدگی قبطی کرم ده نمیشد گفتم بیزیب میشد هم خیلی گفتم ای خیلی نوز نوزوش ای خیلی قلیقاش نمیشد من نمیتیم شما روین گفتم من همون کرم گفتم 10 سوم دادین برای همون قاقپی گفتگی میگود که برو رو من تو ده نمیتیم این کرم راستی من حیران شدم هم خیلی کتگی کرده سطیل گرفته جوش نمونده برو این روین میگن ای خیلی نغمه ها کتی نمیتیم من کرم گفته خیلی خیلی کرمی که زمین ده بود روش قاق شدگی با هم قاق شدگی من ده میدو 10 سوم ده راستی منم هیچی نگفتم من گفتم وای سطیلتون در زمین ایستادگی گفتم روش هم خیلی قاق شدگی باشه و من در هوای دادم گفتم برامدم اومدم هم خیلی مگزین برامدم که وای زمین در یک 10 سوم ده غلطیدگی گرفتم آمدم و ای دیگه جا با هم خیلی کرم گرفتم من همه جاش نغزی خوش رو این طرف آمدم که ای مگزین ده هم خیلی سطیلا کرشکه هاشون هم خیلی پال نیستی محکم کردگی سویجی خوش رو قطیچه ها ده درجه گرفتم موندگی یک گلنمو داشت گویه من هم خیلی گرفتم آمدم خوش رو نغز هیچی به جنگ و جنجال گویه و دیده خلادی نگده میمونم و نصیب انشالله روز شنبه تارت میپزیم و دوستانی عزیز و گرامی من همه چیز بسیار و برای چی خسته خیلی پنجشنبه رفتم گوین برای انامین میکروفون من наконец-то میکروفون آمدک ای خیلی رسیه زکاز کردیم و مدتی 2 ماه دگویم من ماه ینور بود به فکر من نمیدونم چندم ینور بود گویم من گویم 1 ماه 1.5 ماه شد که بعد آمده رسید اساس آن که آمده رسید من خیلی فیرما راستی که نمیدونم که چه خیلی است حاضی یه بار پرویرک میکنیم میسنجیم و من میگم که مثلا من حاضی به میکروفون گپ زدستم و حاضی میکروفون میگیریم ساز میکنیم و میچسبونم دلچش میکروفون که گپ میزنیم دوستانی عزیز و گرامی من میکروفون подключить کردم راستی که یکم برو подключить کردم دیدم که آواز نیست و حیران شدم که چی به این خیلی و من اینجا من خیلی کنوپکا دارد یک تا برای کامera یک تا برای تلفن گفتگی هست ما امی کامera مونده بعد سیومکا کرده ایم گویم برای همین خاطر به звук بوده که از تلفن دا موندگی هستم من نغز کار کرده و من خیلی های فیرماش راستی که من یوتیوب ده بسیار تماشا کردم که چه خیلی میکروفون گیرم و بسیاری ها همینه تعریف کردن بعد همینه گرفتم گویم و راستی که با میخواستیم که ما به پروادنو یعنی به سیمش گیریم لیکن ویوش بهد قیمت هستن ای 10,000 روسی بولو هسته برای همین ای ویوش خیلی یکون وقت نصیب کرده باشد میگیریم با سیمش درازی خوش روهای 6 متره سیمش تو که به حضور گویم سیومکا کرده شود ای دوری گفتم هم با مثلا به حضور پخت و پس کردندم ای دوری سیومکا کرده گپ زده شود من خیلی با سیمکاچه دارد با من خیلی باید دیگه خیلی اپرات دارد گویم و خودش من خیلی هسته من خیلی و ای آهنی داشته پرشبکه آهنی داشته گویم و بولشت خیلی مچال کچه و باید دیگه بطری داشت بطریش در نشده هنم خیلی دوستانی عزیز و گرامی از من میخوام دسترخوان جمع میکنم و تمام عبید بار رفته سیاوش نیلوفر آوردن در کار و نیلوشکه بینن مالچکو نیلوفر دم خیلی چی پدرکه کرده بودی نه چه خیلی خوش رو بده چه و چه
Да, ва, молодец, рафте. Мана Нилуфар имрӯз красавица замок так зарунахи пешта иста. Кани? Машкунда. Рафтем, хайр. Мо мерем ҳозир сиёвушам мегирему, мерем бадав. Сиёвуш имрӯз хулиган пеши момош рафта, дига наомада. Шумоям кати мо мерем. Пеши момош сиёвуша гирифтам. امروز خیرات هوا خوشرو. ما دیگه صدیق نمیریم. چبا؟ دیگه تو صدیق نمیخواهی؟ ای رفته. کنی من ماموش با ما با вкусняшки دادم. نغلطونی بیا من خودم گیرم. بیا جانونا. نغلطونی که با شب چی میخریم؟ توبه. رفته. پشت نگاه کجا نبود تریلکت کتی نغلطین. دوستان عزیز و گرامی من علاقه و اینجا ده کمی با خمیر کردم برای شیرینی. حتما شوهرم زکاز کردن که شب من بیام باید که حتما یگان پیچینی باشه. بینم که اینستاگرام دا یک تا وای روی کردن. یک نمود پیچینی با اصل روی کردن که بینم رسپتش آسانک همه چی هست. امروز اصل خریده بودم و بینم که 2 لوشکا میرفته تمام برای این پیچینی خمیرش علاقه تیار کردم. خب برای این پیچینی چی در کوره؟ 2 دانه تخم، 2 قاشق اصل، 150 گرم شکر، 150 گرم دیگه سلیویچنی مسلا. شما میتونید سلیویچنی مسلا اندازین، میتونید روغنی همین و سمچکا گویم روغنی برای خوراک میپزیم کنم خیلی نیز میتونین اندازین و اردش گویم چه نکردم هم خیلی انداختن گرفتم نگلاس گویم خیلی خمیرش ملویم میشه ملویم هم نیم خیلی نه اصلا خیلی و اینجا با اچم مدام خیلی شیرینی دادن این پایانش خیلی پیچینی رنگی وایده بیسکویت نیم کمتر سخترش بالاش باشد بیزی هسته و اینجا با ماستوبه کردم کدا اهمیت نتین و بوزی کرده سدم کرد ماستوبه کردستم حالی برنچه نه انداختم و باز یکی از تماشابینان پرسیدن که اپای نیلوفر برای چی شما افیروی اپای خاصیت شما نیستین همه بلوگران هستن و شما نیستن شما هم مثلا دروین و سوال جواب کنین و فکراتو نگوین گفتگی هسته تماشابینان عزیز بینین اپای خاصیت من میدونم که افیروشون همه وقت بگاهی روز ده مثلا ساعت 8 9 میکنن من بینی ساعت 8 9 من چیکار کتی و ساعت 8 9 گم کودکا خواندن خیلی کازی شنیدهستین آوازشون پرومدهستن حتما من میخوام که به حضور آرومی باشد ششته صحبت کنیم افیروده مثلا ابیتی باشد ساعت من 2-3 وقتی که سیاوش خوبه خانم دیچکا نیستر نیلوفر صدیق ده به حضور ششته گپ زده میشد سیاوش کتی به حضور ششته مثلا من ها امروز نیز میخواستم افیر کنم کانالی ارزنده ده نکه نشده بینین من هم پیچینی پختستم هم خوراک تیار کردم کودکو اینجا ده من دوستم که خیلی تیز میشده گستم ده بینین علاقه ساعت 7 شدگی هسته تا حال من نشدم ازی این کمتر وای کنند کارتوشکاش پزد و بعد وای میکنم برنجشم میاندازم دوستانی عزیز و گرامی شیرینی های ما هم خیلی تیار شدن کانتینر کمتر کلونی کرده من ده همین گرفتم شونه فکر کردم که بسیار میشن لیکن نه خیلی که میبینید دوستانی عزیز من خیلی تیار شدن به حد خیلی بامزه شدگی هستن که من همین شیرینی هایی که اصل کتی میشن به حد من معقول شدم من یک نمود دیگه میپختم و این نمودش همه خیلی رسپتش همینه فقط که من خیلی نمیبریدم شونا رومبیکو بلکه من خیلی کروگلی میکردم شونا و این گیردش خیلی وقتی که میبری کم زیادی میکند که خیلی زیادیاش گرفتم خیلی کروگلی کردم خیلی گیرم کروگلیاش من معقول شدن برای که من خیلی میکفن خوش رو میشد به حد عجیب بود بوشم به حد بامزه
беҳад бад кӯдако мана қариб тамом кардистан иноя ам хел ба маза шудаги аст як листи дигаш гӯем да тафтона як лист не нимташ гӯем ана миқак шуд не ки беҳад ам хел ба маза шудаги астан ки кӯдако ҳа гуфта хурдистан ба фикрам ин шириниҳо дер давом наметиҳанд мумкин ки пагалакай тамом шаванд баро ки беҳад ба маза шудаги аст чӣ хеле ки гуфтам умуман амин шириниҳо бо асал беҳад ба маза мешавад ин дафъаи дига ам хел кругли шарик мекунам баро ки хушрӯдтар ба фикри ман шарик ромбик хел ваям нашуда объёмниам нашудан гӯем манам хел дӯстони азизу гиромӣ ҳам асал кам буд ман вай шириниҳода 4 қошиқ асал меандохтам беҳад ба маза мешуда манам хел дӯстони азизу гиромӣ биёед ҳамин кати видео ба охир расонем хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошен имрӯзи дароз гӯем хонада ман ҳеҷ кор накардам фақат кӯчада будам ба фикрам ва пагоҳ насиб иншоалло хонада хонаҳоя мехоҳам каме уборка кунам бинед инҷа сиёвуш мана вай резондай ман барои гуло вай карда будам пучоқи тухма гӯем орд бар ин карда будам да як бахлашка буд бахлашкаи майдача ин йогурт ҳавай кушодаям хела резондаям инҷода ҳанам хел дӯстони азиз хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатона эҳтиёт кунед